Ime i prezime. Veljko Aleksić, Koliko imaš godina? 23. Što si po horoskopu? Strelac. Ime prve ljubavi. Maša. Najdraži crtić. Crtić. Ninja kornjače. Crtač. Što si htio biti kad odrasteš? Ninja kornjače. Najbolji prijatelj iz djetinjstva. I dan danas Vuk Blanuš. Pošaljemo neku poruku. Kumarovo. Ljubite, brat. Najdraža društvena igra. Društvena igra Monopol. S koliko godina si se prvi put poljubio? Sa, ne znam, 13, 14, tako nešto. Najdraže jelo. Nema. Najdraža boja. Crna. Najbolji predmet u školi. Fizičko, nemam pojma. Najdraža lektira. Nema. Najdraža društvena mreža. Svejedno. Najdraži suparnik. Pa ne znam, svi momci su okej. Izdvojio bi možda Kiću jer sam s njim došao i trenirao s njim, tako da Kića. Najdraži borac. Belal Mohamed. Omiljeni glazbeni žanr. Ne bi izdvojio nijedan. Možda bi rekao rap, stvari rap, da. Najdraži film. Ne mogu da se odlučim. Koja je tvoja najbolja osobina? Najbolja osobina? Istrajnost. Na što si najslabiji? Ni nešto. Omiljena životinja. Crni panter. Tko je tvoj idol? Ne mi dola. Grad iz snova. Ne sanjam gradove. Dobro, omiljeni grad. Beograd. Imaš li braću ili sestre? Imam i burazera i sestru, stariju sestru, mlađih burazera.